hayi yabona msisi hayi ade ngikhala mfethu ngithi ungishelelani kodwa sengibona sengathi ukungeshela kwakho kwenze abantu abaningi babhubhuka manje umuntu naye uyayiveza yabona indoda manje yakasekhethelo uyibona ukuthi ngizaje i-recharge nge-airtime yamalini kimi ifoni yakhe efake airtime wena awuboni ukuthi nawo ushuthe France ukhona kodwa nje noma iqhola la faka u50 airtime wazangisiza msisi wangeshela le ndoda ngiyoziveze nini le ndoda phela le yasekhethelo lapho kuzoba ne-birthday khona hayi izolo ke yafona nge-video call bethi inhla ithi sibona ama-postami hayi bengasawuvala umlomo ngiyibona ivese ulimi kuhloko noma ubona ukhwebezana ngiyibona ishintsha amehlo hayi athi singibuza nje manje ukuthi ithi ngubani ufuna ukungithela lokhosi ilunch ngwaba izinto njengaleyo msisi umuntu nje ufuna ukuthela ilunch le ndoda ephaphi ayibone ukuthi nase yangcothela manje kodwa ngizombukele wani umfazi wayo uNkulunkulu wami lo mfazi into ngenze wena msisi ade ngithi ngiyangicasula sengibone sengathi kuhle ukungeshela kwakho kwenza abantu abaningi bavuleleleka phela umava naye ungilela imanga bese ebuka amehlo bese checking wena bona umuntu basezoshaya sebuka ndawo sese ICU khalise wonke umuntu ngithi mangisuma ngiyocama ethi ambali imbuke mlandeni asesamboni welini angimsiboni kumboni welini nyamalala la umava bezolungilela imanga kwemsisi futhi ngiyabona ukuthi ke ngamibanga noJob ubonile ukuthi ngizothatha insolo eduze kwami hayi bengasafuni umuntu bengasafuni umuntu bese kuna nje ukuthi nje ngathi ngihlala ngimbuke emehlweni naye sethe ngisho amehlo esekwabo engikwanda wonke inyani into ngenze wena msisi sengathi impela nje ukungeshela kwakho kwenze amalunda athukuthele abonile amalunda sethukuthele ke manje ayibona nale yaricharge manje ithukuthele manje alifuni ke ngamanje lelida lephansi kodwa le birthday yoshaka unjani yayibona ukuthi kuzobhutshwa busuthi ungashela mina wena phuma msisi kimi manje yayibona ukuthi wona kakhulu awunanga ukuthi 12 etama futhi ngeke uyifake etama ingaka kimoni ngizokuthandelani pho hayi ngiyabona msisi hayi ekwazi kwalisiza ukungeshela kwakho yezwa yabona lo mnikazi wendawo lapho ekhethelo sikhipha imoto yakhe sekhiphe nje iRanger yakhe uthi nje lo mshadeni yako ngo-27 enkandla uthi unginike ikhi angizidrivele ngihambele ngalokho nje ngikhathaza abantu ngeimoto uthi nayi imoto hambe enkandla mina ngifuni ngakho uthi akafuni ngani ayozehlambuluka nini lo muntu ongambele uyasengiliqanda manje kumkhuluphi phekiphi imoto wena nje ubani umuntu ongathi abephothing amawora athi phumuza leli bhala lemoto yakho akekho umuntu lokucabangela leyo nto uzonika ubani ngoba nentombazana leya enama hips ngeke nginike imoto yayo manje ngoba wena usuveza ukushela mina uzonika ubani hayi yabona msize kwesinye isikhathi ukuyitshela ukuthi uzophumelela kade usiyamusha mina senginikwe imoto nge-27 mase ngimshade ngawamkhisi kuthiwa ngithatha imoto wena ephathini yami uyohamba ngani akekho umuntu yokuphumuza ngey'pahla uyohamba ngaleya moto yakho lefu zakho iyophakaphi leya moto kuyomele ibeke lapho ubhukhe khona uya-request ngoba leya moto ephathini kobe kunzima kakhulu zobe iy'moto zila eklasini zobe zilapha asidingi lele moto akho ifu zakho